tukaj bo signal kazalec za Alfa 2-3 in istočasno signal za odpiranje minometnega ognja 60 mm potrden sprem. Par, če se prelesti na signal kazalec in potem odpreti. 3, 2. Ponovi. Alfa 2-3, prosmeri 2, ponavljam, prosmeri 2, sprejem. Ано! Кога, приключи! Тихо, клин! Дай, колко маеш да жик? Навалирам, това. Игам. До главе! Нет! Суза, прекини ти! Ей, умре! Marš bunker 2! Smrt! Še bolj se go premakni, Petek, še bolj! Ajde naprej! Gremo naprej! Bode rit, malo se bo levo, pa! Pravi se na premik! Praviš na premik! Evija, malo bolj desno, zdaj sta cilata. Imaš konsolidacija na južno oziroma povrat, na zahodu, strano tarče pred tabo, smer konecov. Pregledano! Gremo! Ajde malo še! Tu Alfa 2 Viktor, postavljamo konsolidacijo v smeri severovzhod, sprejem.